ngikholwa ukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili ngeze lami igama engumfazi ngontuthu wakho malo bathi lasibona amagumede mawuthi umusha lekhaya ngicela nje ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakonke ingane zakwethu niyazi ukuthi manga kulesikhathi esuke sinilethele khona indaba ehamba phambili njengamanje nginiphathela udaba oluthinta lapha insizwa uSgwebo sentambo kanjalo futhi nensizwa yale phansi enkandla ebathi seshoba lenyathu uDSD bathi udubula sodubulane ukukhangelana umfo kamhlongo yaziwa ke lapha insizwa iqembu osaziwayo kulona insizwa ephethe osaziwayo kodwa nje kunodaba oluthinta lapha insizwa zobili uSgwebo sentambo kanjalo futhi nokhangelana olukelenzeka lapha kulomcimbi okade ungumgqibelo lapha okanye ngesabatha People's Park Moses Mabhida kwiNgoma kazwelonke ke lapha sizamela ukuthi esithole insizwa lapha uDSD sizwe ukuthi kuthini ukukhuluma kwayo okanye ukuphawula kwayo mhlawumbe engxoxweni esike sibe nayo ake ngikulalelise uzwe ukuthi sikhulume sathini nensizwa uDSD. Okamhlongo sikubingelele siphinde futhi sikwamukele kwi-channel ethu ehamba phambili i-radio inkezi siyazi ukuthi njengoba sisebenzisa le nkundla yokuxhumana ku-WhatsApp kuningi mhlawumbe singakubuza kodwa nje ukuhlala udabeni laphana siyazi ukuthi indoda ematasatasa laphana mhlawumbe kunendaba ethinta wena kanjalo laphana nensizwa uSgwebo sentambo mhlawumbe ebesingathanda ukuthi usichazele kabanzi ukuthi mhlawumbe kwenzakaleni okanye ithini indaba mhlawumbe siyazi ukuthi kuningi okukhulunywayo kodwa nje besithanda ukuthi mhlawumbe kube wena osichazelayo ukuthi kwenzakaleni kuyo lapha ingoma kazwelonke. No, ayakwenzakalanga lutho bhuti. Uma kuyenzeka engomeni manisukuma kanye bayamisa omunye noma ngabe ubani akukhethekile ukuthi ngaba ubani. Akukho bekuyisimanga nokukuphi ukuthi siwe sasukuma kanye yabona. Ngeke sikhithe kanye nomunye ufuna abukwe nomunye ufuna abukwe. So lo munye uma ukhona oseduze wakhe wazi ukumbamba hayi ngoba esuke engabaza amandla akhe nakukho wrong bhuti. Kodwa bebangaze bangithinte ngalutho bafowethu. Bengeke bamthinte ngalutho lapha uDSD ukhangelani umfo kamhlongo yona ke insizwa lephansi enkandla eshobele nyathu uDSD insizwa nje esebenze kakhulu nebhova likadikadika mhlawumbe esithema ngabe sibona lapha sabona na insizwa uSgwebo sentambo lapha niyenze enye yamavideo isiphendulela futhi naye ukuthi kwenzakaleni ngalolu daba mhlawumbe nje ngale ukuthi mhlawumbe siqede ngalolu daba ake ngikubonise ivideo kaSgwebo sentambo ezichazela futhi naye ngodaba oluthinta yena lapha kanjalo futhi nensizwa uDSD. Bafowethu angibingelele uSgwebo okhulumayo. Ngizochaza ngendaba yami nobhuti uDSD. Insizwa nentombi ezazingoma zibone ukuthi ubhuti ukhangelana naye ngoba ngilapho ngimxhaphaza noma ngimthatha kancane. Kodwa ngoba bengisukume ekuqala ibingivuna le yanto ukuthi angiqhubeke ngigide. Yena ubengabonanga ukuthi ngisukume ekuqala. Uyabona? Nakhona futhi bekade kusume umfana ongangami. So bengizama ukukhompyutha nalowo mfana. Ngathi ubhuti ngicela ahlale phansi ngoba ngimhlonipha emdala kunami. Asixabele msana ukuyithatha nje kanjalo musana umosha into enhle siyakhayo niyenza ngalokho ukungcola kwenu ngoba vele abacuba baqhathwa yini ngcole kabi nina Nayiphawule kanjalo ke ngane zakwethu insizwa uSgwebo sentambo enxapha ukudla kwezinje insizwa lephansi empangeni bathi sobuka bafethu bekulona indaba enginibikela zona namhlanje kwesenkezweni mhlawumbe wena engakuthini wakho ukuphawula ngalezi indaba sihlangana lapha kwi-comment section sidingide lezi indaba ekuzona indaba esinibikela zona namhlanje ingakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhulu kunakho konke nibe nosuku lomnandi sinithanda kakhulu.